That's cool. That's cool. Sejak hari ini mana? Mana kalian? Mana saya bos? Siapa mana? Siapa? Siapa landa bani? Ikhara dono mina kasih tingkara afi marao. Uji aksara we. Mari,
Waaqayyo baay'ee gargaareera kan waliin mattee guyyaa sagantaa baay'ee namatti tolu ture. Amma Waaqayyo galateeffamee Waaqayyo kan dura buufama keenya tajaajila keenya guyyaa kana Waaqayyotti kennannee gara waldaa deemna. Poliitika nama jiraatee saaroo ni sagitee kan dura kana agargee beekana akka waan akka keessatti bitu margaati. Itu makati baay'ee Waaqayyo kan fakkaate amma garuu badeetti teessa kashii teetti barreessitee Waaqayyo wajjin walitti yoo fidee shillee waan gadeetti fudhuu dandeenya fi sagalee waaqayyo isa dhugaa barsiisuu dandeenya jechuudha. Bakka barbaadna seesii waaqayyoon kadhanneetiyyuu gara waldaa deemna. Waaqayyoon waldaatii maqaa kee haa eebbifamu galanni guddaan siif haa ta'u. Walitti qoomee harka kee galatti kaasee hafuura garanaa darbatamutu jira hafuura garanaa. Hamaa jira maqaa Yesuusiin baraaramu.
ያችንን ራሳችንን ማጣጣም አቤት 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 እሺ ስለዚህ ትሳያለሽ ልጅሽ ደህና ይሆናል ልጅሽ ደህና ይሆናል ጤናሽ ይመለሳል ያንቺም ጤና ይመለሳል እሺ ካድራዬ ማስራት ስታረቂ ደግሞ የሚቀጥለው ይሆናል አሜን አሜን ምንድነው ሲቢዛው አጸባው ካድራዬ ሲሞላ ስለዚህ ስታረቂ የሚቀጥለው ጥቁር ዶሮ የተመለጠ ይዘሽ ትመጫለሽ። የተመለጠች ጥቁር ዶሮ እሺ፣ እመጣለሁ። እሺ፣ ስራችንን ታያለሽ። ሜና ባብዬ እመጣለሁ። አዎ ስለዚህ ልጅ እመጣለሁ። ይሄን አምላክ እያስቸገረች waaqayyo akka diinuma mandara keenyaa kana bu'aa maqaa waaqayyo irratti kadhanna waaqayyo hunda qaba waan ta'eef isaan amantoota bakka waanuma isaan karaa dhugaata akka keessanii amantoota isaan wajjin isaan diinni isaanii jabaan isaan dubbii sagalee waaqayyo kun jabaan gara isaanitti baabalaa waamaa jiru. Kanaaf wanti immoo magaalaa amantoota keessaa jalloota keessaa amantoota baasuu qabna waan ta'eef waaqayyo nu gargaare magaalaa jalloota kana keessaa akka amantoota ittiin jalaa balleessina baafuu isaan baay'ee ajajni isaa dura baatu ishee badaa. Kita lucu ni nak kata lucu ni. Lucu. Ada nak kasih dulu. Ini ni apa? Kita ni mana pasal begini? Kita. Anda tu mana raksim? Kita ni mana raksim? Ada se. Cuci ni. Kita mana raksim? Cuci ni nama tak mencari kerana ni jesrakin tu. Apa biasa sih yang kita lalu? Sebab itu ni melonjak nak dia koyok. አንቺ ዶሮ ቁጭ በይ እዛ ስጋሽን እንበላለን። ቀጣይ ስለት ይዘሽ ስትመጪ ቀጣይ ይደረግልሻል ብሎኛል። አሁን ይሄ ዱላ ትቼው እመጣለሁ። እንዲህ ነው አምላክ። ምን ሆነሻል ሴትዮ? ለስለት ነው የምሄደው። ለምን የተደረገ Ini
politik yang negara pada sendiri wakai karat tidak kau wakai tambahkan. Jadi itu boleh bisa beli wakai kita ini kerana wakai kerana di wakai kita berdiri bara bara tak kiri itu. Betul berdiri bara bara kisah maka wakai itu baru mana itu. So boleh itu boleh kita baca di kerana dia kerana ya wakai itu segala tepan negara ni sifat tahu. Naga kebul pini kebul jenah tahu. Jantan haman umur pun sama kedi umur pun maka Yesus ikanna na tahu lubu ya wakai itu tahu mana kita sahal kabar maka wakai Yesus ikanna kita tahu. Namun negara dirinya berapa wamerna. Namun itu saya tadi di sana bertanya. Namun terbersis tu mungkin maka kita na tahu. Namun dia bukan negara mana kita tahu ni. Maka Yesus namen. Saya jangan sebut dia. Apa dia jadi ni? Yesus sama dengan Yesus. Seperti ada bahasa saya tadi pakai kerja dia bami. Betul saya tadi ni. Jom tu siaran. Masih jumpa lepas jadi mana kan? Kita kan ini mai tu ada putera gente, wanti nari ni putera negara sini ni apa juga. Ini saya jangan berlaku. Saya sudah kan dia sudah ini kan kita jangan dikira. Kita jangan dikira. Yesus kita. Yesus itu Allah dulu ni. Yesus Kristus serai versa ni safar naik muncul kalau yang dari dalam serai versa kita akan jika mau jisa Kimatkan bagi kami Yesus serai versa. Amun kisah Xavier nam. Serai versa anda masai awli mas awli aman mas. Ini kata. Ya kata. Amarnya tu tidak bisa mau dia. Udah tu bisa ada jadi orang bicara sama amarnya. Amarnya tu tidak bicara jadi. Ada macam dah kena milah. Ada kita ni milah. Soalnya asal kita. Awak berserah di mata. Cuma kalau Yesus. Soal sih saya punya. Sudah sama sekuran ini. Mata naga kita. Lima orang macam saya.
Siapa yang